Because he's representing the president. Right Honorable Deputy Speaker. Omukoro kushendekereza omubirugo omugenzi retired Major John Bashija Kazoora gwahikaho abareberezi bana abarimu Right Reverend Onesmus Asimwe owa North Kigezi, Right Reverend Nathan Ahimsiwe owa South Ankole, Right Reverend Johnson Twinomjuni owa West Ankole hamwe na Bishop Sheldon Mwesigwa owa Ankole kandi gwakoroma makaje omurutoma wizweira omurkashari district ya Mbara. Since the Maderas are not here, aha mukoro gwo kushendekereza Major Kazoora gwahikaho n'abanyishenjero otireho n'abebembezi okurugombe bine bindi. Ombutumwa bwe Right Reverend Sheldon Mwesigwa yayihanangiriza abaziiki obutitanira byensi ahabwo kuba nakasiisira. Ombiro bw'osiisira eby'obutegetsi biriisa birogaho. Yesu niwatakiruka ebibiina tubizemu namwe nikyo tukashimire kwanganira ab'okubanyeesya tokumanya okuza kuvugana namuramvugane. Ori omuheezi wa Speaker w'ishenjero Right Honorable Thomas Taibwa owajwekera mukuru w'ihanga aha mukoro ogu yahiga abarwanira orutaro rwacungwira ihanga abatakukwatanisana nayo okushutama aha meeza n'abagenzi baabo bakagarukana ihanga ribone kugyenda omu maisho nk'oku baabaire bateekateekire. Imwe mu bantu abakuru namunonga bareebetera mugume mugambe hamwe mugume musyane ebiteekateeko ihanga nirihango harimu ebishengye byingi twena nitwikamu ekikuru n'okushabirana tukarema okutwerera n'embanja twatandika kutwerera n'embanja y'ihanga kaniriza kujumara. Ebigambo bya Honorable Taibwa byijaho bwanyuma y'abatandikire na gavumenti abatakijurumu abarimu Honorable Miriam Matembe hamwe na Retired Major General Mugisha Muntu okwetombitirwa gavumenti ahabwo butishuka habyagitandikiise. Abo bana amanye cyamutwira omushaka akana amanyara nyine yabere mutwira omushaka twatende democratic governance for this country yazagure yayo omuhanda gwahinduka twagera bishaka byahinduka nezi ngutabareba nyona we batutambika kuriya ko bidasni bino. we have to have a consensus. What philosophy drives us? A belief that drives us. Beliefs are society. Emirimo mingi enkyeriza ya buri kicweka yaba kika yaba ihanga yaba ki okogihururana no mu mfumu. Omuheezi wa Speaker yashobora okwihanga rikiri hamaramwa kandi nirikibetenga. Ekikuru omurango ogukukira n'ogwihangire ihangire so nyowe ninshaba ngu amisho tugume tugatira akiraho kandi ekirabo n'ekya Uganda eyumishe nungi kandi nyowe ngira nti weno bugana abantu abagira omushaka bakarwanira bakacungura ebyanga okajya mu mwakora busha niwo kuba wagamba busha. Obutumwa bw'omwebembezi w'ihanga obwashomwa Right Honorable Thomas Taibwa yagamba ha mugenzi Retired Major Honorable John Bashija Kazoora nk'emanzi rugambwa. Okusharamu kwa John kwija kurwanisa obutegetsi bubi n'ebyakoze n'omushaka nikyoreka obumanzi bwe n'okukunda kwihanga kwe. Yagira ngu omwaka gwa 2086 obubaheza kukamba gavumenti John akakora emirimo mingi omu gavumenti harimu okujwekera ekyanga eki yamusiima ahabw'ebi yakorire ihanga. Retired Major John Bashija Kazoora akegita ha rutaro rwa NRA omwaka gwa 1982 aheze emishomo ye ahari Makerere. UPDF yasiima omugenzi ahabwa emirimo ye yakorire ihanga akiri omu mahe hamwe n'abanyuma. Kazoora watahira amahe mu mwaka gwa 1982 akiri omutsigazi enzarakarejo kubindi myaka 49. Major Kazoora yarigira omushaka bahereze kuwata ekicweka ekya Burenge Rwizoba. Omwebembezi w'ihanga yamutweka kabare biribikane tamuna rwungi na kisobosore kwebembera
mobilization y'ikicweka abeka y'omugenzi bebembire Honorable Naume Kabasharira mukomgenzi bamsima habwa rukundo y'omutano kumanya ngo kana supporting politically nigashina no kumukunda kandi akaba ari bro ketegerezana akagira hasa izo bantu abitu akagira izina ryawe urukunye Naume Kabasharira. Retired Major Honorable John B. Kazora akazaro mwaka gwa 1958 yatahica ko mwaka gwa 1982 ahereze mshoma hitendetse rya Makerere University yatgabana bana hamwe n'umukazi. John Kazora bamushendekerezo mu kitinisa cy'amahe amakuru agagasha kwa Martin Nebye ahabwa tayari West Omurimbara.